Usisahau kusubscribe, like na comment. Turi kuri aeroport aho mu kanya gaheze duheje kwakira abaririmbyi babiri bakomoka hano mu karere ka East Africa mu gihugu cy'u Rwanda mugabo muri kino gihe bakaba baje bava muri Norvege aho basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye n'abaririmbyi b'u Burundi Lily Fly n'abandi. Tubaramutse twongera tubaha n'ikaze hano mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Mwimva gute? Ubishyuye ni sawa. Ni jambere mu cyenga mu gihugu cy'u Burundi. Bariko baradukurikirana bashaka kumenya TNT ni iki kibagenza hano mu gihugu cy'u Burundi. Tuje mu bikorwa bya music, shooting mu clip, tuje kureba uburyo music hano imeze, tukareba ko hari n'abantu twakorana no kumenyera just gutembera muri East Africa muri Sancho. Gutembera no kumenyera aba artiste b'u Burundi musanzwe muzi hano mu gihugu cyacu mu gati dukeneye kuzova ngaha dukoranye nabo nibandi. Ngiye kubavuga ko ari benshi gusa ntabwo ndi buze kujya kure kuko n'ubundi akesi don dusanzwe tunakorana cyane uburyo nawe wumva ko ari we tuje tureba cyane ariko ntibizatubuza kurwana n'abandi. Gushutinga kuri mwahise nk'igihugu cy'u Burundi hano muri East Africa. Ni ukubera ko urebye ko tumaze gufata amavideo no mu Rwanda tuvuga reka turebe no hanze y'u Rwanda turebe uburyo akora kuko n'ubu nkuko nabwiye akesi don dukorana tuvugana reka tubaze no kubasura turebe ko ari igikorwa twakora. Muzokora ibikorwa bingahe hano mu Burundi? Turashootinga ama clip video ane tuzareba ko wenda byaragira cyangwa twakomeza n'izindi. Izo clip video mutekanya buzikorana nande producteur hano mu gihugu cyacu Burundi? Brian Smith hari ibyo mwari mumaze gukorana nawe? Oya, ni ubwa mbere twadukorana. Kuki none mwahisemo Brian Smith? Ni ukubera tubona ibikorwa bye bitera imbere kandi ari byiza twumva ko yadukora ibyo dushaka. Muzomara igihe kingana gute hano mu Burundi? Kubera ko nyine natwe tuba dufite na za vacances tuba turimo turi gushutinga video tukajya no mu bindi bikorwa ku buryo twihuta ntabwo tuzamara igihe kirekire. Mukora mu masitidiyo atandukanye haba Norway canke ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, ayandi masitidiyo mutekanya kuzotembera ngaha mu gihugu cy'uburundi musanzwe muzi n'aya? Ahangaha urumva ko ntabwo twava tutagiye muri African Touch ko izindi tuzazimenya mu nyuma. Apale y'ibyo bindi bikorwa ndetse no gutembera, ikindi kintu abarundi bo kwitega muzobasikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi niki? Twe turateganya ko tuzava hano nk'uko nabivuze twaganiriye twanahuye n'abahanzi batandukanye abajournaliste batandukanye byo tuzabasigira ibitekerezo byacu abashaka kutwana twumva ko twakorana bibaye ngombwa. Muravuga abahanzi batandukanye mugatumwa twumva Akes Don nta bandi baririmbyi Apale Akes Don musanzwe muzi amazina mutekanya kuzogenda muzikanye nawe? Ahangaha ndumva ni benshi niko nkuko nakubwiye ntabwo nahita njya mu mazina ubu ngubu kuko banze nanagira za appointment tubanze ziceho. So ndumva ko ibindi wanabimbaza mu nyuma ko tuzongera duhura ndatekereza. Umuziki w'u Burundi muwuzi gute Apale wo mu Rwanda? Umuziki wo mu Burundi wateye imbere kera twakuze twumva ba Kidumu ba Roriro ba Fizo tuvuga ko umuziki wo mu Burundi ni mwiza cyane. Tugushimire cyane. Murakoze cyane. Usisahau kusubscribe, like na comment.